uyu munsi ntabwo ushobora gusezeranya umwana wawe kuzamuha ubutunzi, iby'igiciro yifuza, ibiruhuko by'inzozi ze. Ibi ntabyo ufite. Ikintu cyonyine ushobora kumuha kandi kiruta ibindi byose ni uburezi bufite ireme. Ikibazo ni uko ubu nabwo butaboneka ahantu henshi. Buboneka ahantu hake nko muri collège Immaculée Conception Save, ishuri ry'abihaye Imana b'abene bikira. Ikinyabupfura n'uburezi bufite ireme nizo ndangagaciro z'iri shuri. Iki gihugu kirimo gutera imbere ku muvuduko munini, turabibona. Nzi abantu bize muri collège Immaculée Conception barimo kubigiramo uruhare kubera ko iri shuri rimaze imyaka myinshi ritsindisha 100%. Ryegukanye ibihembo bitagira ingano mu burezi bw'u Rwanda. Hari icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye n'icyiciro cya kabiri kirimo amashami nka PCB Physics, Chemistry and Biology, BCG Biology, Chemistry and Geography umwaka wa 5 n'uwa 6, MCB Mathematics, Chemistry and Biology, MCE Mathematics, Computer Science and Economics na MPC Mathematics, Physics and Computer Science. Kubera imikoranire na ambasade ya Amerika n'iy'Ubufaransa mu Rwanda, abarangiza muri iri shuri baba bafite certificate ya English Access Micro Scholarship Program ibemerera kuzajya kwiga mu bihugu byose bikoresha ururimi rw'icyongereza. Kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa 6 kandi bigishwa igifaransa ku buryo bahakura certificate ya DELF na DALF ibafungurira amarembo yo kwiga mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ku isi hose. Hamagara 07 82 79 69 56 cyangwa 07 88 61 85 18 na 07 83 64 72 42. Collège Immaculée Conception Save iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Save. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi. Collège Immaculée Conception Save. Rise and shine.